sikhumbule ekuphakameni mina yesabatha mayibenhle kwabangcwele uthabo kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabatha mhla ka7 January 2023 kalendeni lamaRoma ke isho njalo inyanga siyabingelela siphezulu eNtabeni zasengqoqubo kuyinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule ekuphakameni ngihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngihamba nomfundisi uJS uMhlongo uma ke usithinta ungasithola lapha ku Facebook page othi inanda 88.4 FM usithele ku Facebook page othi sikhumbule ekuphakameni usithole ku WhatsApp number yethu ikhona lapha kulabo Facebook page sengibabalile kade futhi ngizokunika mlaleli ithi 068 764 9969 inamba yethu ke leyo entsha akuseyona leya ya endala ekade sihlale siyisebenzisa inamba yethu entsha 0687649969 tshela ke nongekho ke eduze kweInanda FM siyazi abanye basemhlanganweni baseNtabeni kungenzeka kuba kunenkinga iNanda FM ayidonsi la ukhona ungafaka iApp download iApp yeNanda FM uzokwazi ukuthi usithole la ukhona namhlanje ke yisabatha lokuqala leli ungenile umhlangano umhlangano waseNtabeni umhlangano wasenhlangakazi umhlangano kaNkuluNkulu umhlangano kaJehova isijwayele ke kuthiwa ke umhlangano kaJanuary iwona ke lo sikona ke manje lo mhlangano lo omkhulukazi sike sathi kucapuna ngesabatha edlule sathi ukuthinta lapha ya mayelana nomhlangano namhlanje futhi sisazoke sibheke ukuthi wayeze nje azaye enhlangakazi uShembe kwakwenze njani siphinde sibheke ukuthi ke thina ke masithi seNtabeni siyokwenzani siyazi ukuthi ke ibandla selaba likhulu ibandla selaba nezinhlangothi kukhona abayile eNtabeni kukhona abangayile sekukhona nenye intaba kodwa okusalayo ekugcineni umhlangano waseNtabeni inhlangakazi ulinde ekhaya ulinde wona umhlangano waseNtabeni ngoba lokho zobukwenza usekhaya ikona lokho ekufanele ukwenze as uMnazaretha usemsebenzini nakhona futhi ulinda ngendlela olinde ngayo mfundisi ngicela ubingelele ake sibingelele ke kubona bonke abalalele la emsakazweni waseNanda iNanda FM 88.4 ngegama elithi ningayeki ukuya enhlangakazi njengoba sisemhlanganweni kaJanuary 1974 ithi inkosi ningayeki ukuya enhlangakazi ya ungikhumbuza enye into umfundisi ngiyakhumbula ngomunye unyaka kunesimo esicishe senza amaNazaretha angaya enhlangakazi la inkosi inyanga yezulu yahamba kuJune mangikhumbula kahle ngoba engakwazanga ukuya iphathekile ingakwazanga ukuthi iye kuJanuary yazi yakhipha isiphemezelo yathi awucishe sangena kuJuly singazange siye enhlangakazi akwazi ukuthi kungangena omunye umhlangano omkhulu ungazange uzungena umhlangano wokuqala kanti ubaba mkhulu wayenza isifungo noNkulunkulu ukuthi njalo kanye ngonyaka uyoyisa amaNazaretha engikhumbula ukuthi wawukhona mfundisi kwahanjwa kwajikwa ya kwangahlalwa kwahanjwa ngeimoto kwakuyogcwalisa isifungo sokuthi wayithe uShembe akoyiwe enhlangakazi manje akufanele kungayiwe kodwa ke namhlanje sibheka ke kakhulu ke njengoba ngishilo lezi zinto engiyibalile ukuthi uShembe wayokwenzana enhlangakazi uzaye nje wayokwenzana enhlangakazi mfundisi ngesiphinde sibingelele futhi namhlanje na okokuqala uShembe wayokwenzana enhlangakazi yini ayidala zikhona ezinye intaba ezinye iphakeme ngaphezulu kwainhlangakazi
kodwa athi uNkulunkulu kuyena ngithe hamba uyenhlangakazi wayeyikhethile intaba inhlangakazi naleli gama elithi inhlangakazi abanye ngiyemezwe bethi liqhamuke sokukhuphuka uShembe inhlangakazi cha kunjalo inhlangakazi inhlangakazi nje kokhokho bethu kodwa mase uzwa igama layo kukhona into eliyishoyo ngoba lithinta inhlanga inhlangakazi mase ubhekisisa bese kuba khona imontobelo lapha angazi ukuthi bayihumusha bayithini indaba yemontobelo abanye bathi intaba ephansi ukuthi inhlangakazi intaba ephezulu ngiyocela ngiyilanga abantu abakwazi ukubheka izinto babheka ukuthi umontobela kuchaza ukuthini noma mount below ngoba ngicabanga ukuthi kuqhamuke sokuqhamuka namaRoma le ndaba kaMontobela angikhumbuli ukuthi kube uMontobela engafikile amaRoma kodwa ke asikho lapho uShembe mebizwa izwi limbizele inhlangakazi yinye into eyayishoda emhlabeni kwangashoda ukukholwa kwakukhona kodwa khona into eyayiphelile emhlabeni yinye kwakuwubuNazaretha ngenye indlela enhlangakazi wayeyomukeliswa noma wayelande ubuNazaretha ngoba uma esefikile khona akanikwanga iBhayibheli kodwa wanikwa imithetho uNkulunkulu uqobo lwakhe engaphethe eBhayibheli wamnika imithetho yasezulwini ngakho ke ngicabanga ukuthi okusemqoka ukufuna sikubhekisise ukuthi uShembe enhlangakazi welanda ubuNazaretha obuyinto kaNkulunkulu okuyiyona inkolo kaNkulunkulu indlela uNkulunkulu athanda siphile ngayo kuyindlela kaNkulunkulu ngoba uzothiwa Shembe is the way kuyindlela kaNkulunkulu ungizwa ngibuza kanje mfundisi kunabantu abakhola ngemizwa abangenandaba ukuthi uShembe wathini kodwa abalandela ukuthi imizwa yabo ithini ngeke ngabona omunye ngesabathe ingesabathe edlule ecishe kwenye yamapost kodwa yona eyangasonto edlula ngisazi noma wasilungisene noma usikhumbule ekuphameni kodwa ubhala ukuthi asimqondi uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu akatshunywanga manje lento ingishiya nombuzo ukuthi hawu yazi khona umuntu okakhuluma into ugcina ungamphenduli ngoba uyabona ukuthi yabona ukuphendula lo ngichitha isikhathi ngoba uthi uyiNazaretha kodwa manje ilento kaduyisho ukuthi kukhona nabathi le nto abayaqanjwa ngoba naku sekufika uShembe umbuzo usekutheni kanti wayehamba efunani wayengahambi nethi ufuna inhlangakazi kwathiwa akayinhlangakazi nayo uhambe ufuna inhlangakazi uyifuna kanjani uma yayingekho uyifuna kanjani izofika icanjwe yena izinto ezikhulunywa abantu ke labe ngithi mina bakhuluma ngemizwa aphinde kumuntu athi uShembe uNkulunkulu thina ukuthi asimqondi how uShembe ubhizi uhlele eThekwini wahlawenye ukucingana nentaba kodwa manje uyithume yena futhi kuyona uyena oyibizayo futhi kuyona ngoba phela uNkulunkulu uyayibiza inhlangakazi kodwa futhi akayazi eke sichaze lento ukuba nobuNkulunkulu nokuba uNkulunkulu izinto ezimbili ezihlukene yebo mina nginobuMhlongo baselangeni noma nginegazi laselangeni iyahlupha ke lento ngeke ngafuna ukuthi unabo uNkulunkulu nawe uthi uJesu Matthew uthi John 10:34 akulotshoni uthi nina ningoNkulunkulu ilento kedala
ngiyibukisise leyo uNkulunkulu. Inkinga basuke bekhuluma ngobuNkulunkulu bukaJehova. Yebo. Manje na ke uNkulunkulu bukaJehova akekho umuntu osenyameni. OdobuNkulunkulu bukaJehova ngoba wonke umuntu osenyameni wakhiwa uJehova. Ukuze ukhombise ukuthi lo uNkulunkulu bese bethawa uNkulunkulu ithi incwadi kaIsaiah 41 muyiqala 22. Mabazisondeze basitshele okuya ukwenzeka. Izinto zakuqala ziyini na? Mabasitshele zona ukuba sizibeke inhlizweni zethu. Sazi ukuphela noma siziswe nokuzayo. Sitshela nokuzayo ngesikhathi esizayo. Sazi ukuthi ningoNkulunkulu. Angithi uJesu uthatha kuyona ke manje na ke lencwadi ithi uma nisitshela okuzayo bese kuyenzeka ningoNkulunkulu ayisho ukuthi ningoJehova. Yebo. Manje inkinga enkulu kulabantu abakhuluma ngobuNkulunkulu bukaShembe bagcina bebulinganisa noJehova umdali wezulu nomhlaba. Bathi yenpela wadala izulu. No ayikho lento. Ingakho lapha uthi 1974 izwi lafika kuye uShembe inkosi ilanga le 1974 uthi uShembe izwi lafika uthi inkosi ilanga uthi uShembe izwi uthi uShembe cha ukuxaka inkosi ilanga nayo sithi uShembe futhi uyena uShembe kodwa manje ithini la ithi uthi uShembe izwi lafika ezintabeni zakamaphumulo lathi ngesikhathi esezintabeni zakamaphumulo sikhumbula ukuthi laselimkhiphile kubo kodwa wazungeza uhambe ziba ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzombona sephumile ekhaya bese ethi ngiyaxolela ungabusayi inhlangakazi izwi likaNkulunkulu alijiki alijikiswa futhi kwathiwa kuyena hamba uye enhlangakazi akekho yolijikisa waye namandla enikiwe kodwa wengenawo amandla okujikisa izwi kaNkulunkulu elitheni kuyena hamba uye enhlangakazi uzuthola abangani kamaphumulo uziyathi unyolobona usenabangani yolobolela umbonami uzama ngayo yonke indlela uNkulunkulu akhohle uthini kuNkulunkulu lafika kwezintabeni zakamaphumulo lathi hamba uye enhlangakazi uyongikhonza khona lelizwi lalingafiki ingani kwabanye abafundisi abefundisi babe baningi lapha eNdwedwe naseThafamasi naseNanda beyazi intaba yasenhlangakazi lelizwi alifika ngani kubo abayibonanga ngani ingilozi eyakhuluma noShembe yathi akeze lapha enhlangakazi yabonakala kuShembe wayesesimema nathi ukuthi size lapha enhlangakazi ningavila ukuza lapha enhlangakazi ningabheka umuntu ningabuki umuntu ningasho ukuthi kuyothiwa abantu bathe yizani ubozizela nje amazwe enkosi ilanga le manje na ke into eyayiyelo Shembe yayingeke itholakale kwezinye indawo yayizotholakala enhlangakazi kuphela ingakho abanye ababengabiziwe enhlangakazi bathe bekhuphuka khona befuna ukubona ukuthi njengoba uShembe kwazi ukuhlangana noNkulunkulu nali ibandla selakhile angekhule yina wethu amabandla bathi bephezulu kwafika isishingishane somoya ongawazi sadabula amatende behla begijima abehlanga ngasefront ngoba bevele bengene ngemumva bakhuphu bahla sebehla ngala laqhamuka khona umgwaqo oya koSiyane noenhlangakazi behla begijima khona usufikile umoya babengabiziwe ngoba babengabiziwe babeyizela ngokwabo nazo ke mfundisi cha usuyibekile yacaca le imibuzo yami bemibili usuyicacisile le ukuthi uShembe wayibiziwe ebizwe uNkulunkulu thina ke siyokwenzana enhlangakazi thina ke enhlangakazi ake siyikhulume le yeah inhloso kaNkulunkulu kwakuwukuthi uShembe njengo enze lokho akwenziwa uMosi eNtabeni Sinayi la ekhuphuka khona abakhuluma noNkulunkulu yeah ebese buya zotshela abantu mesiyenzekile uShembe semtshelile imithetho uNkulunkulu wamnika uMnazaretha
okokuqala ngikhulumile esontweni ngathi uqale ngo1913 ukhuphuka enhlangakazi mefika phezulu wafika uNkulunkulu wamkhombisa zonke izinto kwafika yonke imoya ekhona emhlabeni umzimba wakhe waphika uthi mzwane esokufika uMnazaretha ayibulethile uNkulunkulu uthi kwahalalisa inwele zakhe kwahalalisa imizwa kwahalalisa icubu kwahalalisa ihlahla kwahalalisa utshani kwanyakaza amatshe sebufikile uMnazaretha wayesethi kona ke lokho kuvela ezulwini uthi kwafika nezintombi ezinhle kwafika nezinsizwa ezidansa kahle imimoya le namhlanje iziveza ilezinto wayiphika kuthema sekufika uMnazaretha wasekuthiwa sokuyibonana ngoba mfundisi kuyingozi lokho kuvele ngisuke nje ngeNtabeni mina nje ngivele ngiyisukele ngeNtabeni ngingabiziwe ngoba baningi bakhuphuka bakuthethe eNtabeni ngoba izofika lemoya bese ngiyahluleka mina ukuyibona ngoba ukuthi mupho yiwona alikho izwe liyangibiza uShembe wayilazi izwe lambiza awuna direction direction uyithola kumnikazi wentaba manje mina ngivele ngayisukela athi ngathatha abantu mhlambe abantu bagcwele imoya emngaka nje uthi akuyona lento ukuthi bavele basukele izintaba abanye basangena ingakho bathi mebehle eNtabeni abanye athatha abantu obabhudisa olwandle bese behamba nolwandle ngoba utshela utholile lo moya kani lo moya ufikile wona umoya ufuna uhlangane nomnikazi wawo ufikile kodwa wena uhlangane nemoya eyayizolinga uShembe ngoba ihleli imoya izolinga uShembe ngoba iyavela ilinda abanikazi bayo iyavela lento ukuthi eNtabeni uma abaprofeti belindile khona aqala kufika uNkulunkulu noma ufunda iBhayibheli lapho uJesu akufikanga uNkulunkulu elindini kwafika noSathane selambile wathi lalela wena uyindodana kaNkulunkulu yini ungaphenduli lamatshe abeyisinkudla uthi umuntu akaphili ngesingwa sodwa wamphikisa wahamba yebo ngoba kunemoya efika kuqala engakafiki ezobheka ukuthi wena njengobula nje unawo yini amandla nesibindi sokuthwala isiphambano sasezulwini noShembe ke kube njalo wahlala ufika ngo1913 ke asikhumbule lento mefika ngo1913 inhloso kaNkulunkulu wangekonto yakhuphuke nathi kwakuukuthi akhuphuke yedwa 1913 wengahambi nabandla 1914 wakhuphuka nebandla wayesethi lalelani ke bandla likamenzi wezulu nomhlaba njengoba sikhuphuka nje uNkulunkulu akasho ngolutho ngani nentaba senginomuzi engiwunikiwe kahlophe eBhedazitha ngizonishiya khona bese ngikhuphukela eNtabeni homies ningaphatheki kabi ngoba nizobe niyibona intaba nami ngizobe ningibona wafika wabashiya eBhedazitha la sokuthiwa isehomies khona wabashiya khona bahlala abantu zakhala inhliziyo wazizwa ukuthi ziyakhala inhliziyo wathi uNkulunkulu ngithe woza wedwa musu ukubuka laba abakhalayo 1914 1915 waphinda futhi wakhuphuka nabo wabashiya eBhedazitha ubabona hayibo namhlanje uyashiya lo muntu kuthiwa abanye base befuna ukuhlubuka wathi uNkulunkulu sengisebenze kangaka ngibaqoqa labantu sebeyahamba uyayikhumbula into eyenzeka kuMose ekhuluma nawe eNtabeni wathi efika abantu basebezakhela uNkulunkulu wabo ngiyacela usaluthu ubavumela bangagcini sebezakhela izithixo zabo uzothi ehlela enhlangakazi yena bebakhe izithixo lapho uNkulunkulu waseyikhumbula indaba kaMoses wathi kulungile ke Shembe kodwa labantu bangcolile abafani nawe kuzofana mebeza labahlambuluke benza umnikelo wokuyihlambulula uNkosi umnikelo uzoba njani uthi uNkulunkulu kuyena umndeni nomndeni uzokhuphuka la nenqama okuyona ezohlambulula
waphinda futhi uShembe ecabangela thina engazi ukuthi sisoba nje wengazi ukuthi sizogcina simphike njengoba sesenza nje oh abanazo abasafuyile labantu imfuyo yayikhona kodwa abasenayo manje okungenani into esikhona sebephansi kwabelungu bayasebenza sicela benze umnikelo wayesethi uNkulunkulu kulungile ka kube umnikelo kaTiki angazi uTiki abawazi abantu bamanje 2.5 cent uTiki uhafu kaZuku amangikhumbula kahle base benikela ke uTiki kwahamba yakhuphuka okuthiwa uTiki wetshe iwona lo Tiki ofika ubeke lapha umele inqama yokuyihlambulula kwase kukhuphuka kwase kuba usheleni egcineni kwahamba ke khona indaba engiyifundile la ukuthi kuphathwa kanjani umhlangano kwahamba abantu bashintsha basebenza izinto ezingenziwe eNtabeni ngikhumbula nangesitolo ngikhulumile lo ngokudliwa ukhulumile ukuthi isitolo lesa inkosi yanqaba ukuthi sakhiwe bakhala abantu bakithi bakosiyana abakanyuswa abakanodwengu saze sakhiwe isitolo inkosi ayitha sibe zansi kaDidiza hano abakazi kaDidiza abantu kaDidiza kunomgwaqo ngoqhamuka emdloti muqhamuka emdloti okhanjwa khona umgwaqo omdala before sivale la ngicathi nginazo isithombe esikhomba ukuthi umgwaqo ohamba phi qala ngizozama ukuziveza la kulezi zinto zosambuthi engazazi mina kodwa nginako la ngisho ukuthi ke wawuhamba lapha umgwaqo esitolo sibe lapha kwabona ngathi ngeke sizoba kude nomphakathi sehlathini sakhushulwa ke sabekwa lapha uthi la kukhona isitolo khona nezifebe ngoba khona imali uNkulunkulu uma ekhetha inhlangakazi wengafuni ukuthi inhlangakazi kube khona abantu wefuna ukukhuluma noShembe kuphela uShembe bese edlulisela imithina kuthina kodwa ngokusizwela uma ngikhumbuza le ndaba yesitolo ngikhumbuza indaba kababamkhulu kufika owayidayisa ekuphakameni wayidayisa ngazi noma imshanelo noma yena ngisazi leyo ndaba kwathi khona lezi incwadi engiyifunda befuna ukuyithenga wayesethi ubabamkhulu kulungile akahamba engaphesha komgaqo eyitolo aye ngaphesha eyitolo lapha bazofike bamnikele khona imali hayi la ngaphakathi ekuphakameni okuchaza khona ukuthi akuhwetshwa ngaphakathi nalapha enhlangakazi inkosi ngiyabona ukuthi yayibalekela lokho ukuthi kungahwetshwa la akudayiswa enhlangakazi ngoba naze kuphameni yayibalekela lokho ngisho itolo namhlanje zingaphesha komgaqo ongekho kumgaqo ngalezi sikhathi engicabanga ukuthi ngikhuluma ngaso ngoba ungakahambi la udabula khona manje kodwa zayikhishiwe ngaphakathi zabekwa ngaphandle ngala ngaphakathi la ungena khona usukhumula izicathulo la uguqa khona la kuqala khona amasango ngoba ipoison indlala idla indoda ingaphesha enkanyezini indawo lezo engaphandle nakabhekuzulu indawo engaphandle ongena ufaka isicathulo la ngaphakathi kwangafunakala kube khona ngisho umuntu odayisa into imali ungayimuke ungamkhokhela umuntu ngoba la ngaphakathi imali oyiphethe masunga phakathi eqondene nokunikela kuNkulunkulu kuphela Mfundisi ngibuka isikhathi ngiyasazi isikhathi singathi sikhona kanti asikho ngiphethe la indaba ika Isaiah Shembe umculo oqala kulezi incwadi zika engishilo ngathi imbhalo kababudlomo eyathathwa yasihunyushwa uprofessor uOsteizen kanye noHexem noBecken lezi kwaku uHexem noOsteizen noBecken ukhona kule minye imqulu kule ncwadi le ku page 99 wakhona uthi ibandla liqala ukunyuka intaba inhlangakazi sengisho ke laba abathanda ukuthi kade abantu babebelesela ngiyaqaka manje mase bethuli kanje bethi
imbhalo kaDlomo yazi abantu ngesinye isikhathi bake bangikhumbuze ngisadayisa uthi mohamba udayisa amashedi into zombhede nama-pillow case athi umuntu yazi kube niphethe amakhethini ngabe ngiyathenga mina ngishoda ngamakhethini amakhethini akulungile zokubuyelana next week uyafuna ungase ngifike nawe nje uhambe o-order amakhethini ufike uwaphethe amakhethini nakho-ke amakhethini wathi uyawadinga yazi-ke manje imali isisuke into enjalo-ke nala yabona le ngingafunda eminye imibhalo mningi engeke ngiyifunde ngifonelwe ngala ngithunyelwa imiyalezo ko-WhatsApp sike senze ufunda incwadi ethile manje singayithola kanjani nanso-ke sikhona ukuthi nya upage 99 lo uthi ibandla liqala ukunyuka enhlangakazi ile ndaba umfundisi kade ekhuluma ngayo linawo umlando wokunyuka enhlangakazi mase-ke mfundisi sezifikile-ke enhlangakazi kulesikhathi sikaJanuwari kunezinto ezenziwayo nezingenziwa engathi ungangena kuzona ukuthi yini engenziwa uma kuJanuwari kuzilwa kanjani mhlawumbe iyona le ebalekile ngoba ngesabathi edlule mawukhumbula mfundisi ngeke ngasho athi khona nabantu abangakholwa abayokungenisa umdedede bangaze bafike benze nokungenziwa ngoba abatsheliwe siyeke-ke ivumelwano lezi ngoba phela mase uyiNazaretha wena usuke usungaphansi kwesivumelwano esingafani nomuntu lo ongazange athi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni kodwa yini eyenziwayo nengenziwa-ke ngalesikhathi somhlangano ngoba njengoba sila emsakazweni sisenhlangakazi ngoba sibuswa imithetho yasenhlangakazi whether uyile noma uyanga kodwa moke wathi wena ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni wabhabhadiswa ususenhlangakazi manje njengoba kuyilesikhathi sonyaka yini eyenziwayo nengenziwa ake singene-ke sikhulume ekuqala ngokuthi inkosi ilinganisa ngani umhlangano wasenhlangakazi uwumhlangano obalwa noJulayi no-October kodwa wona unomehluko kule mbili umehluko wokuqala kuwona ukuthi mase kufikwe kuwona ugqoka uMnazaretha kusukela ngomhla ka1 kuyoze kuvala umhlangano ugqoka uMnazaretha mawusentabeni lalelana mawusentabeni yebo bokuthi mase kwehliwe ungabe usagqoka uMnazaretha angazi ngoba bayazi nabantu angikhumbuli sisekuphakameni sokwehliwe entabeni ugqoka uMnazaretha kwangena izitsha nje yini bedala gqoka uMnazaretha ingoba kuhleliwe nesivumelwane sikaNkuluNkulu singaphandle kwendlu eNtabeni hayi endlini akekho umuntu omemezayo ngokuqala lokho enganikiwe ilungelo kuthiwa inkulumo yakho ikhulunyelwa phansi ngoba kunesivumelwano sikaNkuluNkulu kade sithwelwe angifuni kanjalo bese niqamba amanga bese nithi ngithe kune mphongolo lesivumelwano anganothi ngikhulumelani nethi ngoba inkulu kakhulu ayikhulunywa noma kanjani lapha okunye yekana manga uma ukhona kuqala ingakho namhlanje kuhamba indoda ephethe iduku elibovu phambili athi yenzayo siphaphame umuntu engiphapame ngumone gijima phambili kwakumfundisi unene hayi indoda nje ngoba isifaka ibheshu sizohamba phambi ngomhlangano kaNkuluNkulu wehamba phambi komfundisi ohola izitsha vele ehamba ememeza ethi kudluka nanguJehova ukhuzwayo lo cha ukhukhuzwa ngegama unene ngegama cha wakanene umfundisi unene 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 ngempela igama uthi ukhuzwayo okay uhambe memeze gxuma ethi nanguJehova abantu abangakwazanga ukugudluka bayaguqa kwakwenzelwana kwakwenzelwa ngoba
kwakukhona uJehova uqobo lakhe ngaleso sikhathi. eBhayibhelini angathi kuyiphi incwadi khona la kubhalwe khona ngisho distance oyishiyayo phakathi wenzela ukuvikela abantu engozini ngoba wawuthi mukwasondela ngisho noma uthi ugqoka uMnazaretha sasisho isiphongo noma kuthiwa liyana sasisho ngathi lesishiso umlilo omunye agule ugqoka uMnazaretha ke ngoba uwenzela ukuthi nihleli noNkulunkulu eduze kwakhe awumemezi awenzi lutho into yokuqala leyo ugqoka uMnazaretha eyesibili akumenyezwa eyesithathu asikho isitolo angazike angikhulumi njalo nabantu abangasanandaba nendaba kaShembe akudayiswa awudayisi ngisho uVaselina awudayisi ngisho ifoto lenkosi awudayisi lutho imali uyikhiphela ukunikela kuphela okwesithathu sinkwa sidliwa into nje nemvubelo ayidliwa udlule lapho bese kuthi ke uzila angithi nihlukene uzila nesilili akanoma ikhona iningane ezilalele kodwa abantu abadala bathi uzila isilili ngichaza ukuthini awusiziliki isilili ngoba naku usemhlanganweni kuphela ngisho ekhaya njengoba kade ngisho ngithi noma usekhaya moke wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphameni wabhabhadisa usenhlangakazi musenhlangakazi nesinkwa futhi awusidli khona kokunye esengingizokubala kuthiwa nenkuko ayidliwa angikuqondi kahle angifuni ukukhuluma ngento engayiqondi kahle ngifuna ukukhuluma ngento engiyiqondayo ngoba kunezinto ebezenziwa ngiyibuka angikaze ngizokukhuluma inkosi ikhuluma ngenkuko kodwa ke kulesikhathi esikusona kuyasiza ukuthi inkuko ingadliwa ngoba usuku uzohlangana noJehova le inkuku zena seyichathwa ngamaphilisi yabonaka uma useNtabeni ke ngibona ukuthi sokungaba umthetho kube kuhle ngiyathanda mfundisi uma uyicacisa leyo ngoba ngake ngakhuluma la ngathi ngake ngezwe ngomaduma lo wayigcana udlala ethi inkosi yayingavumi ngisho impuphu lethengwe esitolo ithi makuwumhlangano abofika nombila abawutshala emakhaya namadumbe bafika nokudla bakuqalile ngoba lokudla kwaseyitolo akuhlambulukile futhi ukudla okudliswa okuhlupheka kahle uShembe wayengathandi ukuthi sikudle lokudla wayethi sikutshalele manje makuwumhlangano njengoba kade siphuma kuJuly kade kubusiswa imbewu ekuphakameni sagoduka nazo safike sayitshala ngoAugust September January siyavuna kufuna kukhuphuke nazo fanele sikhuphuke nalokudla ke kade sikutshalile okuhlambulukile wayengichazela ethi wayengavumi inkosi ukuthi sidle lokudla manje ngikulento oyishoyo yokuthi nalezi inkukhu ezidliwayo manje ezithathwa ngokala katini thathiwe zifakwa amaphilisi zifakwa ama-growth hormones ingakho izingane ngiyengitshela omunye ngithi mina ingakho izingane ukubona okuyingane kuthi kuno-12 years amabele asegcwele isifuba kukhulu kungakakuvuvukali kuvuvukaliswe yini ukudla lezinto ezichathwe ngama-growth hormones ngoba kwenza umuntu avuvukale nomuntu nje odla kakhulu lezi inkukhu kwani ugcine evuvukele uthi uyambuka lo muntu akakhuluphele ungazi ukuthi ungafaka umuntu athi uthi thobo kuyena umthinta kuyapatshaka ngoba manje ukhukhumele njengawo lo lamthuthu manje ngiyavuma ukuthi lezi inkukhu zinobuthi manje ezulu vele ngakuyidle ngoba uhlabi uzoyithatha kanjani igazi njengoba usentabeni uzoyithatha ngenye indlela hayi ukuthi ayidliwa ngoba naku ikhukhuma ayidliwa ngoba naku uzoyibulala kanjani ngoba kufanele uchithe igazi usemhlanganweni le eyazesitolo eyabulawa ngoDisemba uDisemba noma inini
inobuthi inkinga ichathiwe ayihlambulukile isiyafana manje nenguba sikhona ke izathu ke manje songayini sesivela uma siziveza singavela ungavela uthi nje ayidliwa ungavela adliwa vale kubeka izathu ngizoswe ngiyibulale mina ngomhla engiyibulale eyami esekhaya ngibulale ngomhla 27 bese ngiyifaka efridge ayonile cha ayonile ngoba inambilisi buyibeke efridge kodwa lezi zamanje ezichathiwe wena uzohlangana noNkulunkulu usugcwele amaphilisi ugcwele yonke into ugcwele yonke into edliwa ile nkukhu uphile uyayitshamuza la eNtabeni mfundisi angifuni ukudlula kakhulu kule ndaba ngoba uswengile ibali ngesikhathi ngisekuyona lencwadi volume 1 indaba kaIsaiah Shembe umqulu wokuqala volume 1 embhalweni kaBabudlomo le esiyincwadi la kungani uShembe wayengayidli inyama yenkukhu isihloko lezi kusho ubaba uMakhathini Thomas Makhathini ngonyaka ka1925 uShembe wasixoxela ukuthi uNkulunkulu wamyekisa kanjani ukudla inyama yenkukhu uthi uNkulunkulu wamyekisa ukudla inyama yenkukhu kodwa waqhubeka wayidla ngoba wayezithanda izinkukhu ngelinye ilanga uShembe uthi wayehlezi egcekeni lo muzi lapho kwakufuywe khona izinkukhu kwaqhamuka isangoma esasizidlulela ebaleni sashaya ikhala safinya sifinya amafinyila awela phansi saphinda futhi sakhwehlela sakhipha isikhwehlela sawela phansi egcekeni zagijima izinkukhu zayokudla konke lokho kungcola usekela ngalolu suku uShembe wagcina ngci ukudla inyama yenkukhu uShembe uthi ngangivele ngigule uma ngizwa iphunga lenyama yenkukhu ngisho kuthiwa ibilisiwe iphunga layo lalingigulisa sengihlukene nezinkukhu bantu bami kuyinyama engcolile ngoba izinkukhu zidla zonke izinto ezingcolile kungcono ukuzifaka ehokweni ukuze zingadli izinto ezingcolile wasibuka sonke wathi bantu bami nilandela uJehova kodwa nisabambelele kuzindlela ezimbi uShembe wawakhuluma lamazwi sisegospel emthwalweni ngicabanga ukuthi ke sicacile isizathu ubabamkhulu asibeka sokuthi kungani ungayidli inkukhu wayese ekubekela futhi umthetho ukuthi mawuyidla yenze njani enze njani kodwa ke manje ngoJuly ngoJanuary awukwazi ukidla bakufuna uyinqume nayo ke inkinga ulikhipha kanjani igazi ngoba kufanele uzokhipha igazi uthandaze kuqala uyibusise ngoba nayo phela inomphefumulo manje na uzoyibulala kanjani kuwumhlangano awukwazi ukuyibulala kuwumhlangano siyatholakala ke isizathu senkukhu la asifani nesesinkwa nesokunye okunye ke eke sikhulumele uMnazaretha ukuthi uMnazaretha ayathini inkosi ngawo ngelinye ilanga ukuze icace kahle lento ithi inkosi yasekuphakameni kwakuJanuary mikhuphukele eNtabeni ithi ngifice lapha phansi emfuleni emdlodi inhla isuthi sihleli kade igeza ingasayigqokile uMnazaretha sixoxe indaba zawo uthi ke amaNazaretha namhlanje ngizonixoxela ukuthi masigqoke uMnazaretha sila eNtabeni sifana namasosha alindele impi efake ingubo yensimbi ezokwenza ukuthi bayiqhamuka isitha singakwazi ukufinyelela emzimbeni yebo uthi ke ngelinye ilanga ixoxa indaba inkosi ilanga uthi kwakhishwa amabutho uthi amabutho ayesefaka ingubo yensimbi uthi ahlala elindile ingaqhamuki impi uthi baze bakhathala abanye bathi hayi lemba iqhamuka iyashisa lengubo eke siyikhumule kancane izothi impi imiqhamuka bese siyibuyisela base beyikhipha ingubo yensimbi bayibeka phansi kuthiwa abathi bephakathi nendawo besahleli bephumule yesiqhamuka impi bathi bayithatha insimbi bayibuyisela azisavaleki sase sifike sitha sabaqhoboza bonke
ababekhumula insimbi ingubo ensimbi uthi ke nani njengoba nilapha emfuleni bokufanele maniqeda niphume emanzini hlayisuthi nibuyisela ingubo ningahlali nikhuluma indaba zini ningasayigqokile ingubo yensimbi nayi mo lo mNazaretha esugqokile uyingubo yensimbi imimoya ihamba nathi waphuma ngaphandle kwesango iyakulandela uthi ke ningaphinde nithi mani emfuleni bese nikhumula nixoxe indaba zenu ungasawugqokile uMnazaretha yes mfundisi ubeka indaba ebalekile leyo ukuthi uma uMnazaretha uke wawuthatha wawugalela enyameni usuku usuyingubo yensimbi ekuvikela kule mimoya ngoba ngalesikhathi ufaka kusondela inglosi eswe sezonibheka ke manje njengoba senifake leMnazaretha izona eswe sezazi ukuthi ingubo yempilo sekuthunyelwa ka amabutho asezulwini ukuthi azosibheka kwenziwa njani ke masugoduka awuhambi nawo uziyongena ebhasini uhlale nomuntu kade edla ingulube uhlale nomuntu obhema ugwayi uhlale nomuntu owenza yonke into ugqoka uMnazaretha uhambe uyongena eThekwini uyongena kula mabhusheni ane ingulube ungena noMnazaretha phakathi waphuma esangweni uyawukhumula ngoba khona la uyakhona yingakho kufanele mawuhamba ungathi usemhlanganweni ubike kumphathi ubikela ukuthi ingilozi kaShembe mawusukhumula noMnazaretha ikugade namhlanje umuntu ufika enomkhokheli wakhe mokuthi akayiThekwini uyaphuma nje eThekwini usemhlanganweni njalo kanti mawuyobika lapha ya kukhishwa ingilozi ezohamba nawe igade ingakho ekuphakameni kwakuthi amakhosazane mithi edrobheni ubiya kumphathi umayibisi umayibisi athi ngeke uhambe yodwa kukhishwa enye intombazana enye inkosazane kwenzela ukuthi uma kukhona abantu abafuna ukushela bangakwazi ukushela uhamba nomunye umuntu namhlanje uthola izingane enye izoshintsha ngaphandle sifaka ibhlukwe izona lezo oyibona mzane kuthiwa umdedela angene ngonjwa kuJanuary nje akade uDisemba ebusuku ubona amehlebo kade bephuza iwayini kunjalo ya ukhuluma into enzima kabe mfundisi hayi futhi angiyeke ngoba ngeke asikhulume abantu bazoyihumusha nganye indlela into engizosuke ngisho kanti yathi inkosi yasekuphakameni necala moke wathi ekuphakameni kuneyifebe azeyigifebe la ekhaya so uma umbonile umuntu wenza njalo akuyena wasekuphakameni ngoba baningi abantu abangenile bayifaka ingubo emhlophe kodwa ababona abasekuphakameni ngoba abenzi kwasekuphakameni ngifisa kudlulela kancane uma sikhuluma abakwethu ngenzela ukuthi bangasho ukuthi siyaxeka uma sikhuluma ngemoya yasezweni imoya yasezweni yinhle kumuntu wasezweni yebo kodwa sikhuluma ngamaNazaretha la uthi amaNazaretha kwathiwa awushonisaphi umoya kaShembe kade uvumile bese emukelo wezo ngakho ke wena wasezweni onomoya wasezweni yazi ukuthi masikhuluma ngemoya asiqondile kuwena asithinti wena ukufanele wenzanga sifunga yebo kodwa iNazaretha alivunyela ukubonakala selifaka iphiko leqhude ekhaya alivunyela iNazaretha ukubona selifaka imnqwamba ngoba linika uMnazaretha ukuthi balivike ngumNazaretha umoya okulona unyakaza malifaka uMnazaretha noma lithe weShembe alinawo omunye umoya ngakho ke asigxiki wena ungakazi ubhabhadiswe thatha yonke inhlobo yemoya uvumelekile wena awunasifungo kuwena thatha imoya yakho wena mfundisi lento esikhuluma ngayo ihambisana nendaba yokuhlambuluka nendaba yokuba ngcwele le esisho njengoba insizwa zaziyogeza sekufanele zifaka iMnazaretha nongahamba ukhuluma noma yini mawusemhlanganweni njalo enye into leyo kuphinde futhi kube mawusendlini encane usuku ufica abantu besendlini encane bekhuluma ukukhuluma endlini encane kufanele nokudla endlini encane akufanele udle awukwazi ukudlela endlini yangasese awukwazi ke futhi nokukhuluma ngoba
uzongenwa imoya ilento leyo kuhamba ukhuluma usukhuluma ngisho etoilet iyangena imoya uzophuma usungenwe imoya uthanda ukukhuluma ngoba ukhuluma endaweni engafanele moyoyikhulula lapha zikhulula ngabe sekufika omunye usengena nezindaba la eseneyanqa ubomzibo okungcono uyikhuluma ngaphandle ngoba indawo futhi enemoya engcolile le uthanda ukukhuluma ke nje lapha endini encane galakada imoya uzophuma usulandelwa utwa oluthile ngoba ukhuluma ulumemezile yebo nalo lihlale licuthile la indawo lazi ukuthi ngayithola ichance nange khuluma ngento naye khuluma ngeintombi uzothi uphuma ubone esifaka amashiya anyakazayo angithi ukhumulile uMnazaretha njengoba ungena la na icutheleke ngoba phela usendlini encane awufakile uMnazaretha sile ngemlonyeni wakho manje intombi Inanda 88.4 FM Hawu masibonge kumkhokheli uMadangazela ethi inkosi ngamngelise ngeshembe hawu hayi ngeke imbongi ingena ngesikhathi esrongi hawu ungasixosha ngale sikhathi akwazi kwenzenje hayi ngeke khona ungahambi kahle silala sekhona yazo hayi yaze umjinto umfoka amadlalo lokho esiphelezele la ngeinsimbi ethi wangidala uNkulunkulu eyibo hayi siyaxaka imbongi iqhamuka isizosikhipa engasikhipa ngo5 hayi ngeke singakaqhubeki imfundisi ngizothi ukucela ukubheka la ku Facebook page wethu ukuthi sinobani Facebook page wethu usikhumbule kuphakameni sino Milton Luvuno siyabonga Xolani Sangweni Klopnep Mahamutsa Mahamutsa Thula Sizomshengu Nethiwe Ngco umaching ching awu ukhona maching ching ake ngibheke la ngifundeke Nethiwe Ngco imini esabatha ibenhle nginilalele ngisepitoni namhlanje noma ngingakhonza eNazaretha ngiyafisa ukuba semhlanganweni noJehova awu amen hawu usilalela ukude kangaka siyabonga nje basike sisho sicha uyasithola kwi-app uyasithola futhi kuNanda www.inanda fm.co.za angazi ngoba khona nePitoli kaNdengezi ngizoze ngithi sePitoli eGauteng nje kanti ula kaNdengezi kuseduze siyabonga Xolani Sangweni siyabonga kakhulu kuba nisicacisele ngenkukhu ngiyavumelana kakhulu nani inkukhu idla noma yini ukungcola lokho idla amaphela kanye neminenke nanokuthi igazi alichithwe uma sengene umhlangano kaJehova siyabonga kakhulu ngicela isikhumbuzo ukuthi ubaba omkhulu wahlela izinsuku ezingakhe eNtabeni uSangweni lo yebo ngiyobheka manje kwinanda FM ukuthi kwinanda FM Nanda FM kukhona bani ngoba abuya hluphe asale o Facebook laba imiyalezo yabantu singabe sayifunde lapha kwinanda 88.4 FM sinaye uMahamutsa uzamane Christopher Mseleku zamani Sibomdluli eMtuba umdumnikwe mhleze khona Madondo buza bona Buthelezi Zulu Maliwa Vusi kwenza okuhle kwenzo siboneke imiyalezo khona lapha Zulu Boy impilo sawubona msakazi igama lami ngingumpumelelo
soma kahle emzimkhulu sisemzimkhulu manje ikhenana ngifisela amaNazaretha isabatha elihle amen siphinde sibheke futhi khona bani Nonhle Ncube amen baba Valeka nje ngoba ngiyabona phela ama comment maningi la kwase kuvela mbala mhlaze khona amadondo sisonke njengenjwayelo lapha emhlumayo oqungweni isigodi phansi kwanondwane ngithi kusho njalo siphinde futhi la buzubona abuthelezi uthi amen masethi from inkosi yamapantsula akhe masethi emzi endwedwe emsunduze yeah hayi kuhamba kahle konke siyabonga sizoqhubeka kahle ke nomfundisi manje bengenza nje ukuthi silunguze lapha ku social media yethu ingasali ngephuthi sogcina ngawo WhatsApp mfundisi sigcine kade sakhuluma ngezinto ezibuye zesikhathe nemoya emibi so kufanele sazi ukuthi into ethile ayenziwa nakho kwenziwayo futhi bese sibeka izathu ngoba iyahlupha lento kuthiwa inhlanhlatho ayiqonywa iqonywa inhlanhlatho kube isibanga ngoba manje ibuye into ingahambi nesizathu ukuthi awukwenzi lokhu ngoba nasi isizathu ekakhulukazi izingane uma ingane ungayitshela isizathu sento izoyenza bethi kuzoba nani yabo kakhulukazi abantu banamhlanje now into njoba bezama ukucacisa ngendaba yenkukhu zama ukucacisa nangendaba ukuthi ngisho endlini encane akukhulunywa ngoba manje ugcina usubuya nemimoya uyazi ngangayithola nalento yeyibuko endlini encane ungakojwayela ukuhamba uyibuka kulezi ayibuka kakhulukazi abantu besifazane uyambona useyilungisa useyibuka endlini yangasese kuhlala imimoya emibi uwothi uyibuka nayo ilapha ya ishiwe omunye obeyibuka yebo injalo nje mfundisi nawe ufike wafika wayishiya lapha ufike nawe ufike uthi ayibuka hayi ubhizi ingene ngalesikhathi usamile usayibuka ezokwenzayo lapha ya ugeze izandla uphuma uhambe ungabe nesikhathi ayifuneki ngisho izibuko ngoba manje imoya emibi iyayithanda indawo engalungile ngiyengibona amaSulumane ethi ngisho ungena endlini encane bongena ngonyawo lwesinxele bese uwenza umthandazo futhi ngisho ungena khona ukuthi ucela ukukhosela egameni likaMvelinqange onomuso onesihawu akuvikele emoyeni emibi kodwa mawungena endlini kwakho ungena ngelokudla mawungena bananesiko elithile ngoba bayazi ukuthi kunemoya emibi la ekufanele sigwemeke kuyona ungena ngomthandazo endlini encane ngoba ubalekela lento singabona izingane ezihayize ezikoleni kwenzeka yonke lento kukhona mhlawumbe izinto esizenzayo esingazi sithwala izingane zethu seyingenwe le moya emibi mfundisi asiqhubeke khona umbuzo obuzwe usangweni insuku engake engifunde lapha page 7 iverse 29 wahamba waze wayofika entabeni yasenhlangakazi wathi uma esezofika esiqongweni sentaba wabe sengena emgedeni oseningizimu yentaba lo mgede uyitshe elikhulu elisehlathini kunesiwa kule ndawo esibi okungafinyeleleki kuso kalula siyingozi kakhulu umgede mnyama phakathi uyesabeka kungathi kuhlala izinyoka ezinjengezinhlwathi wahlala yedwa wawenza indlu yakhe sonke isikhathi ehleli kulomgede wayephila ngokuthandaza nokuhlabelela wayengaphethe kudla ngaphandle kwethini lamanzi ishumbu wahlala kulomgede insuku eziwu14 14 yiphi lencwadi oyifunda mfundisi sikhena incwadi kwezika advocate uThemba Mnyandu second edition intshumayelo zenkosi ilanga iyona exoxa lendaba ngenzela nosangweni njalo ukuthi sisho njalo ukuthi abantu abathenga incwadi yabo nje izinto eziningi njengoba sikhuluma sikhotha ezincwadini ngoba lezi zinto ezikhona zibhaliwe wonke umuntu nje iaccess yazo iningi kuningi nala njengoba sikhuluma
othi ngivule nje khona into kade umfundisi kade ekhuluma ngayo leya seNtabeni lisekhona nje othi ngibona imithetho yaseNtabeni inhlangakazi Petros Emdlobo kwashaya nansi imithetho yaseNtabeni uma kuseNtabeni bonke abantu kufanele bahlale begqoke ingubo emhlophe uMnazaretha ngaso sonke isikhathi intaba mayengangcoliswa izindawo zokuzikhulula zakhona wonke umuntu kufanele anikele u6 pence imali yethe uma intaba ekhwela intaba izindawo zamiswa zokuhlala amadoda omama namantombazane izindawo zamiswa lapho kuguqa ukuthandazwa khona uma kwenyuka noma kwehliwa intaba wonke umuntu kufanele aphathe imbali uma enyuka intaba kunezindawo ezimisiwe lapho imbali ibekwa khona uma unyuka hayi yonke indawo ngoba abantu bona sebeyibeka yonke indawo kuneyindawo la kuthiwa ibekwa la lapho imbali ibekwa khona uma unyuka noma wehla entabeni imbali kufanele ibekwe njalo ngazo zonke izinsuku kuze kuvalwe umhlangano inhlangano yakhona entabeni bonke abantu kufanele bayihloniphe intaba engcwele bangabangi umsindo mabakhulumele phansi abantu ngaso sonke isikhathi uma inhlangano isivala kuyovaleliswa entabeni umuntu uyophatha inkatha enetshe namanzi itshe liyobekwa ezivivaneni izimbali zishiswe wonke umuntu awugwele intuthu yazo abashumayeli bawugeza abantu izandla ngalamanzi akungasali ukungcola entabeni konke kushiswe intaba ihlale ihlanzekile njengoba ificwe injalo akungakhiwa ndlu entabeni page 101 lo indaba ka Shembe volume 1 sengisho loke abafisa lento ade ikhulunywa umfundisi ayicinga ukuthi umfundisi uyayikhuluma nje mfundisi ube nenhlanhla ngoba uhlalile nobaba umsawo wenkosi Petros sabhala nje futhi manje ingakho lezi zinto uyikhuluma ngekhanda mina sengiyayifunda sengenzela angithi ke lama grapes abakhuluma ngawekho yes awekho lapha ama grapes nama apple izinto ezinempilo grapes andliwe apple andliwe ungalidli apple ngoba limuncu thina bese ingane befika abantu bethwele izipho belethe enkosini bethwele yonke lento isinike wona ama-aphula lawa ngoJanuwari isinike wona ama-grapes lawa ngoJanuwari yayewathathaphi yayisinikelani ngaphela sihlale khona thina ngidwa ngisho ukuthi ubaba wami ngaze ngithengela uswidi mina yes i-aphula ngiliphiwa ilanga u-grapes bengiliphiwa ilanga ukhangazo Shembe wenginika into engadliwa angithi mfundisi nokufunda kuyasihlupha ngesinye isikhathi ngoba enye into sike siyithathe bese senza ifana kalo sifanise kanti kuShembe noma ufanise obheka ke kodwa ukuthi uShembe uthini ngale yonto ungagcina usufanisa kakhulu kanti uShembe yena uhamba ngenye indlela engafani nalento esibuye sifanise ngayo kubuye kube naleyo nkinga njengoba ngeke ngasho kade sikhuluma off ngithi mina ngitshelwe isangoma zathi sifuna ukuthenga uMnazaretha asifuni lutho sifuna uMnazaretha hayi mangithola uMnazaretha nje mina wakhona siyaphikisana nayo yonke into kaShembe kodwa sifuna uMnazaretha inkinga ke leyo enye inkinga ekhona ukuthi le iMnazaretha le kwakunabantu abayithungayo namhlanje usuthola eMnazaretha isiyingcenye yezitolo yes akurong inestayela futhi imjiva yenkosi kwakunabantu abayithungayo namhlanje sesihamba sithi khona umuntu athunga kahle edolobheni okade edlela ugavini thunga umjiva wenkosi khona ayuthungwe kamnandi uthi into ubani imjiva yenkosi wayithola ignoyaluza wayithola mhlambe iMnazaretha umkhokheli untombela wethunga iMnazaretha amadoda umkhokheli weyinsizwa untombela ethunga iMnazaretha yenhla isulu uhlale kudeni unoyaluza no antimano no manga phakathi benkosi babethunga iMnazaretha
namhlanje sokusuka intombazane nje ithi ngumNazaretha omunye kade sekungcoleni kwakhe uyawuthunga ngeke uyeke ngoba ufuna imali yebo usiyawuthenga wena ingekho sekhona noMnazaretha okuthiwa ithuka abantu kuthiwa yini labantu abafundela ukuthunga ama-fashion design ama-fashion design no-14 wakhona ukubona udesign sokuyifashion manje kuyifashion sebewushaya umuntu azawushaya ube ngangefika yakhe ithi umbambo umkale ithini umthetho woMnazaretha uthi umthetho woMnazaretha wesabatha mawuthinte phansi mawukhulule engalweni umthetho woMnazaretha lo noma ningayifaka le yenu yako fashion designer akusewona uMnazaretha sokuyingubo yakho yokuswenka ifashion kufuna nikwazi lokho ngikhuluma ngamaNazaretha yes noma ngathi ngikhuluma kabi kodwa uShembe wakhuluma ngendaba uthi ngelinye ilanga uthi leyikhindi zeMnazaretha enizifakayo ubani ngizomjezisa abathengayo noma abathungayo na uthi uNkulunkulu oyolamula kuleyo ndawo mfundisi isikhathi sabele sagijima kangaka Nkosi yami la athi ngijombele ku volume 2 manje ku volume 2 ku volume 2 walencwadi lethi indaba kaIsaiah Shembe uma kukhulunywa ngoIsaiah Shembe kukhuluma ngobaba omkhulu bayibhala kanjalo incwadi la ngaphandle kunezinto njengoba sikhuluma ngemoya imoya isingene sengabantu bese sikhomba yonke into kokunye sikhomba ukuthi sithakathiwe kokunye sikhomba ukuthi kwasha kwacima kanjani sihambe siyobika kuShembe indele indaba ngifuna indaba emfishane ezoba mfishane ukuze izoshesha lento engiyifunayo Shembe ngizoyifunda nje le ndaba ngoba kukhona la engifuna siya khona isahamba la kulento ekade ngiyifuna page 19 volume 2 indaba zika Shembe uShembe uqala ukufika eMkhomazi hayi inama verse awu5 nje le ndaba besiyama kwakuyisonto uShembe wayenze inkonzo emzini wakwaMdluli evondela kwase kufika lapho izinsizwa ezimbili uPetros Ndwandwe noFred Sibisi babesebenza eThekwini bezwe kuthiwa kukhona umfundisi lapha ongathi akaphi kukhona umfundisi lapho okungathi akaphilile kahle ekhanda babefuna ke ukumbona njengoba wakuthi ubaba omkhulu uyahlala yavalwa inkonzo uShembe wababingelela wathi bantu bami ninenhlanhla ngoba nimbonile uShembe zathula le insizwe zama isikhashana zase zihlela ukuba ziyobona umuzi wasekuphakameni zafika ekuphakameni kunguJulayi inyanga yomhlangano omkhulu zafika zayikhetha inkosi yasekuphakameni zacela ukubhabhadisa uShembe waphendula wathi nina bafana angifuni ukunibhabhadisa lapha ekuphakameni ngifuna unibhabhadisa ezweni lakini awekho amanye amaNazaretha ezweni lakini na baphendula bathi awekho uShembe wathi ngifuna ukuyobhabhadisa ezweni lakini ukuze nabanye abantu banibone bakhonze kanye nani uShembe wafika okokuqala eMkhomazi emzini wakwaSishi kwafika lapha indoda kuye yathi ngiyezwa ukuthi uthandazela abantu ngilethe lapha umalokozane wakwami ongenazo izingane sekuphela iminyaka emine eshadile ngosuku olulandelayo uShembe wababiza bonke kanye nalo malokozane wathi angiboni ukuthi uyagula wayesethi abantu bonke abasuke watshela intombazane eyodwa kuba ihlale nalo makoti uShembe wathi kule ntombazane wena ntombazane ngifuna ube ngufakazi wami lo makoti akaguli isinye sakhe sivaliwe ngoba kunento esebhokisini lakhe kufanele ahamba ayoyikhipha uyazi ke ukuthi yini leyo
uma esekwenzile lokho uyomthola umntwana nempela wenza njengoba etsheliwe umakoti wayithola ingane yentombazane yilesimanga esenziwe uShembe emzini wakasibisi ezweni lakithi eMkhomazi wabuye wathola ingane yesibili yentombazane ngilala ngikhona mfundisi njengoba ungizwa ngifunda le ndaba ziningi indaba ezifuzele kule ncwadi sinokuthi uma izinto zingasambeli kahle awubatholi abantwana awutholi umsebenzi izinto nje azihlangani bese ngithi mina ngiya kumuntu obonayo umuntu obonayo ke angize ngamuza umuntu obonayo mina kulaba lezangoma esihambayo ngoba umuntu ohlolayo nje sengivele ngithi sangoma othi uma kunenkinga athi hayi awuloyiwe wena akayikhombi kwena it's either uzokhomba ukuthi uthakathiwe noma uzokhomba ukuthi abadala ihlalilele lapha indaba ukuthi abadala uShembe ngoba wayengahloli kodwa wayithunywa uNkulunkulu wayekwazi ukubona into engiyenze mina ukuthi ibe yimbangela yokuhlupheka kwami bese ngitshela ukuthi angishintshe zenzo ngifunda le ndaba yalo makoti eboxini lapha ikist engicabanga ukuthi ukhuluma ngayo afika nawo umakoti ezoshada kunento ayeyithukuse lapha ethile uShembe angayibizanga ngegama yiko uqinisa umuntu uthi uShembeke into eyenza ungabatholi abantwana wena makoti ilento oyifake lapha eboxini uyayazi ke wena hamba ufike ukhiphe yona abantwana uzobathola wahamba umakoti wafika wakhipha into ayifaka eboxini wabathola abantwana ziningi izindaba ezikule ncwadi ngicaphune eyodwa kodwa engizama ukuveza ukuthi kukhona into engike ngiyenze mina bese iyangibopha mhlambe ngaphathi isilwane kabuhlungu ngikhumbula indaba yenkawu nje lehlabelelo bani ikhona indaba yenkawu la ukuthi kwenzakalani kumfana okwakuthiwe akaphindisela inkawu ehlathini wangayiphindisela ngoba leyo nkawu leyo kwathi wayiphiniselwe ehlathini uShembe seyithengile bangayiphindisela ehlathini wayithatha le wayidayisa kwesibili kodwa ukuhamba kwakhe emhlabeni akuzange kuze kube lula so ngichaza ukuthi ezinye izinto ziningi izinto esizenzayo sone singazi kukhona ngenza into ngokunganaki ngingazi ngempela kodwa ngizothi mase ngihlupheka ngiya kumuntu obonayo igijime lemoya emibi ngoba ijaha kwenzani ifuna ukudla igazi bese ithi angihlabe angenza ukuthi angukuthi ugogo wakho wayiqhoyisile ngimaze lapha mangeke ngathi ngiyamazi bese khomba ukhokho ufuna la ngingazi khona ethi hayi ukhokho wakho akazange ashade nogogo uma kabani banishadisa ubani angenzisa izinto ezingaka umuntu kanti inkinga ikumina imina engona emhlabeni kaJehova kwase kuba nezinto ezingibambayo kodwa ngoba lo muntu engiyakuyena akanawo umoya kaNkuluNkulu akazongitshela ukuthi mina wakaxoxele yena uMaduma futhi lokho inkosi langa yayixoxa ngokungaphili kwayo ithi ngoba yayixoxa le ndaba intshontshwa womfundisi omnqayi ibamba baze bafike esalukwazini ithizeni esasihlalela sodwa endlini eround esave sabeka amanzi nje sathi abamba bakho amanzi emfuleni sawabeka la iseyingane inkosi sase sithi asithandazeni bathandaza bonke asenzanga lutho isalukwazi sifakanga lutho emanzini bathatha lawo manzi bawasebenzisa uthi emva kwalokho inkosi yagcina iphila uthi ke umama Duma inkosi ayixoxa lento ithi bakhona abantu abanomoya kaNkuluNkulu kodwa amaNazaretha bancane kakhulu mina ngagcina ukubona ngesalukwazi asikhuluma ngale salukwazi yathi angisababoni manje so namanje ngeke ngiphike mina ukuthi abantu abanomoya kaNkuluNkulu bakhona kodwa ukubona umuntu onomoya kaNkuluNkulu kunzima kakhulu ngoba wonke umuntu manje vele nongenawo umoya kaNkuluNkulu kodwa usebenzisa igama laNkuluNkulu nongenawo umoya kaShembe kuthiwa ukhona umama othile ozokwenzela ngesishembe uthi asibuza lesishembe yini isishembe kuthiwa hayi ukwenzela ngesishembe
uzokugezela abadala, uzokungenisela abadala ngesishembe, uzokwenzela ngesishembe. Ey ne angisazi isishembe le khona usanda kungithinta nje impela engibuza zona lezi zinto zesishembe ngathi mina ayi ma wami engithinta ukuthi usegodi cha angazi lutho ngaleyo ndaba le ethi uyaleliwe. Ngicabanga ukuthi laba bakuyalelile ibona abazophinde futhi baqedele bakuchazele mina ayi angazi lutho. Eke siyilungisele enye. Ikhona into ngithe kulonyaka asizovuma iqiniso liphuca ingubo yalo bese inbethwa amanga bese ekhuluma ukuthanda kwawo. Zikhona izinto eyifuna umndeni uShembe akhuluma ngazo. Ngoba sogcina mase siqamba amanga sithi ayikho into efuna ikhaya. Ayikho into efuna imbuzi. Mawusufike kuShembe ikhona into efuna imbuzi ufike kuShembe. Nangu untombazane eshadile. Athe seshadile ngabathola abatwana. Ithi inkosi kwenzakalani mzwana usuphuma kini. Ithi ngangayiphethe kahle ngangiqoma ngize ngiquleke. Ngaqeda ukuqoma ngase ngimoda hayi manje angigani. Waqale waqoma. Eqoma njengalotsholo. Uthe igcina yobothi hayibo. Naku ngiphelele emgwaqweni njengethayile moto. Wese ufuna ukulotshola nasekulotsholeni kanjalo. Kwangena lomkhonyana walobona wamshiya. Kwangena omunye walobona wamshiya. Uma sethola okugcina sebona sekhathele sefika abantwana abatholi. Seyinkosini. Hawu angibathola abantwana. Ithi inkosi wathini uyihlo mzwana uphuma ekhaya. Leso siqalekiso ke esakhisho uyihlo awusinikelele embengeni. Kodwa sibona ubani uShembe. Inkinga yethu ekudala kube khona izinto ezisifaka enkingeni ile kuyobhula kubantu. Ukuba ayokubhula kubantu babezosho kunye uma usutshela uShembe uyayenza leyo nto ngoba ikhona into edinga igceke ikhona into edinga isonto. Ngicabanga ukuthi umfundisi okunye okubuye kuhlukanisa lento kukhona ukuthi enye into ebuyibe ingozi mhlawumbe ukulalela into ekhulunywa uShembe nomuntu bese uyenza intshumayelo kokunye. Khona umuntu okasho njalo athi hayi buyagaya utshwala la ngamuza ubaba ethi ubana ngahamba wafika umuntu kanje wathi ubaba hamba uyogaya ukhanjani. Wengasho kuwena. Wayengasho kuwena. Wesho kulomuntu nakulonkosikazi owathi wembumbulu kuyena hamba uye wena ngeke usinde la ekhaya. Kunenyanga eyofika yakhe kuleya ntaba iyona eyolapha isifo sakho. uShembe uyayibiza uyayimema ukuthi yakhe kule ntaba. Ngoba cishe uthi umuthi owawubulele lonkosikazi wawuqhamuke ezikhwameni zalenyanga. uShembe uyayidonsa izokwakhala ukuze ikhiphe umuthi wayo. Ingakho uShembe ethi uma uyiNazaretha ungena ubungoma. Akakwazi yena ukukhipha umoya wobungoma kuwena. Uthi landa ugobela manje uhlambuluke. Akhiphele umoya wezizwe awufaka kuwena. Ebese ebuyi angitshela ukhipha okaShembe kusefaka lozizwe ebese ebuyisa okaShembe awubuyisele endaweni yawo. Angazi ke noma uyathintwa nezandla zesangoma hayi okaShembe. Inkinga mfundisi izinto lezi zikaShembe bathi ngesilungu zi-complicated. Uma umuntu nje ngampela zizofeza zikushaye ngoba usebenza ilento engisho ukuthi khona abantu bathi izinto zenziwa ngesishembe. uShembe uyamazi umuntu wesintu mayifika kuyena ukuthi
hamba wena uyokwenza ngokwesintu ngoba lo muntu akanazivumelwane futhi noNkulunkulu. Ayikho eShembe ebuye kumkhokheli. eShembe igcina kuShembe. Igcina kuShembe. Akekho umkhokheli okwazi ukusebenza igceke engathunyiwe uShembe. Shembe. Uzothunywa uShembe. Mase zenzela nje. So isangoma lezo. Isangoma ingisho njalo. So uyabona Uyakuthi mina izangoma lezi ezenza lento kodwa zimbethe ingubo emhlophe. zithathe amanga zawambesa ingubo yeqiniso. Kade sikhuluma nami mina uthangi noma izola into esingakunemhlanje ithangi sithi sifuna ukuyothenga uMnazaretha. Uyabona ke leyo nto ukuthi ziyakwazi ukuthi ifike ithenga. Ufuna ingubo ukumbesa amanga. Usifice lapha sesifaka uMnazaretha bese sithi hayi enza kanje uShembe akakuphika ukuthi lo muntu akazange athi uyayikhetha inkosi yasekuphakameni akazange asho lutho uthengele ngubo nje ngoba useyawabona ama-custom ukuthi abalekile asegcwele lapha kuShembe fanele ngiyowabamba khona iyodwa ke indlela engizowabamba ngayo angithenga ingubo emhlophe nayo akanti sina sihlabelele nje ngisifuna athenga nestick ekufikeni kwethu kulelizwe lasempumalanga sazu la singenandawo lapho singaphumula khona kepha yona Jehova awuzange usilahle kudabukeni kwethu wasilondoloza njalo eke ngithathe la uJehova esihawukela wasinika inhlangakazi uShembe olandani uMnazaretha khona ithi ke namhla siyakubonga wena dwala labadala wena mthunzi wokuphumula pompozela phezulu kwethu sibonga ukuthi uthe ubiza uShembe agibele eNtabeni wasiyasikhulekela nansike la isiphuma khona isikhipha ngaphandle thina siyesaba umusa wakho kwabo umusa ukuthi thina sivunyela ukugibela eNtabeni wakubizwa yedwa kwabo umusa ithi ke wehlele phezulu kwethu hlezi singawugcina sisawugcina yini nayo ke inkinga sisawugcina yini nayo ke inkinga ulaka lakho bese lisehlela uthi inkosi ilanga ngelinye ilanga ngomthatha kufanele mokugincika imoto kuyiwe enhlangakazi kufa umuntu ithi la ngelinye ilanga isikude le ndaba kwagincika imoto kaPhewa iDodge cream white nenhla isuthi uthi ukuba uNkulunkulu ubengekho labafana bagincike nemoto bebezofa namhlanje sokugincika imoto amaNazaretha efe yini umusa wakhe owawehlele phezulu kwethu wasivumela saya eNtabeni asisawugcini ulaka lakhe solisehlele namhlanje umuntu usethe evuka ngesabatha avula isitolo adayise ekuphakameni khona izitolo engaphandle zayivalwa ngesabatha ngikhuluma into engiyibonile zayivalwa ngesabatha namhlanje ukuthi kusa ngesabatha athi umuntu sesaba noshukela lo shukela wena usuxegisa imithetho yasezulwini lo shukela usuxegisa imithetho yasezulwini namhlanje kuthi uthe lapho uDlomo indawo yangaphandle ama toilet akhonjelwa indawo namhlanje ngikhuluma kabi ngoba lento ngiyiceba mina bongafanele sivume ukuthi ama toilet uthi omunye ngicela libe semva kwedodo lami agibele eNtabeni enhlangakazi agibele intaba manje ama toilet senzani ngiyafisa ukuthi abagcogcwa mebelalele bayibuza ukuthi kwakuthiwani melibekwa lapha ezantsi ngakulomzwa kaHlophe mebekwa ngale elamakhosazana ngala kwakuhlala khona uAnti Mtungwa la ke khona idodo lakhe enhlangakazi mebekwe la libekelwa ngaphandle kwamatshe kwakwenzela ukuthi ingilozi ziyadilaya zihambe iqoqa inkinga zethu zicindezela abasivukelayo zidlula kanjani la khona ama toilet ngaphakathi sesaba umusa wakho ohlele phezulu kwethu namhlanje emhlanganweni umuntu une toilet ngemumva ithi kodwa incwadi la mhlambe khona naphakathi emadokodweni sekhona phela ama toilet manje ngeke ngabikho khona izitsha khona izitsha khona incwadi la khona incwadi la lapho usekamu is 23:9 uDuteronomy lapho usekamu kuba ulwe nezitha zakho wogcina kukho konke okubi uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukile ngenxa yokumehlela ebusuku uyakuphumela ngaphandle kwekamu
angangeni phakathi kwekama kepha ngakusihlwa uyakugeza ngamanzi nanxa selishonile ilanga uyakungena ekama bokwenzeka kanje uma inhlayisuthi ike yaya kandlala idlidoda noma epoison ibibuye ingangena endlini iqala ayenze lutho yeah isibuke umuntu oyilingayo sokuzokwenzeka nje ubusungena edodweni nje wafika wabuka unkosikazi wakho ebusuku usuzophupha ungena ehlazweni uyogeza manje ugeza umoya owuthatha edokodweni manje ubuyele endlini ekama usubuyela ubungangene edokodweni namhlanje uze umuntu ethi unkosikazi uphekile nje edokodweni uJanuwari uyohla ofika kubhodla indoda edokodweni thina saba umusa wakho owehlele phezukwethu hleze singawugcini ulaka lakho sehlele namhlanje sizele izingane engalaleli ezidlutshwala zidlutshwala nje akulona icala leingane ingoba thina simphikile uNkulunkulu sazala izingane eyingezwa ngoba nathi azizwanga Mfundisi othi ngoba nanku useku 22 uWhatsApp mncane uWhatsApp ake ngiqale ngawo babuhlongwane eNewland uthi iminye sabatha ibenhle kwabangcwele Mfundisi wenkosi ukhuluma indaba enkulu yokuthunga eNazaretha kukhona ongelona eNazaretha owangibuza ukuthi laba bathunga eNazaretha ibusiso ubani uma sebeyithungile ubuzo umuntu ongelona naneNazaretha umbuzo obaluleke kanje webone njalo udayiswa isigebe ngasazi isibona manje uyaqala akalona eNazaretha kodwa ayi naye uyabuzisisa wakwazi imarket eNazaretha hey izothungwa amaPakistani ngiyakutshela uzoyibona isidayisa ezitolo zamashayini siyabingelela e-studio somebody no baba uMhlongo impela inkulu inkinga ngezindlela eziningi kumaNazaretha wobheka ngoba emakhaya bekulolongwa obaba baphuze isobho bekulolongwa obaba baphuze isobho layo ukuze akhuthale komama babeyidla ize ilengiswe phezulu endlini ingatholwa izingane manje uma uyidla uzogijimela igazi usemhlanganweni from ngecathi ukhuluma ngenkukhu yabona ngithi yayingadliwa inombani othi ngibone nomhlo impela inkukhu iyinkinga ngezindlela eziningi kumaNazaretha wobheka ngoba emakhaya bekulolongwa obaba baphuze isobho lawo ukuze akhuthale komama babeyidla ize ilengiswe phezulu endlini ingatholwa izingane manje uma idla uzogijinyelwa igazi usemhlanganweni nakho ngayifunda kahle hayi wayibeka sisithi awuhlongo usiyabonga wahlongo lo usiyabonga shows wayibeka mina ngiyifunde kabi hayi ngikuzwa kahle matching sisonke emafini 4-6 Sambothi abanye kanye nomfundisi uMhlongo wodumo hey Happy New Year 2023 ngiyabingelela e-studio nakubalaleli bonke belede kuyajabulisa ukuzwa ngemithetho eyabekwa ngumqali wendlela ngohambo lwaseNtabeni inhlangakazi kwazise isagcinwa namhlanje futhi inemiphumela emihle kakhulu ebengikade ngingenalo ulwazi lwakho ngokudla okumele kudliwe nokumele kungadliwa ngikitholile namhlanje njengoba bengihlale ngizwa kepha ngingenayo incazelo ephelele ngiyocela nje uma ngelinye ilanga kwenisihlaziyele ngefoto elelingiswe ezimotweni nasezindlini zethu ukuthi kumele libe kuphi nendawo endlini kwazise Sibuye senze izinkonzo zababili ngixolise uma kukhona la ngiphambuke khona ngombuzo wami from Machingchingsby Durban North odabuka kwaNongoma eDapazi area kwashumeka emtholweni isigodi King of the Radio the original hey lensizwe iyayichaza hayi Machingching umfoka Sibuye ngiyabonga kakhulu ngokufunda umyalezo wami lokho kusho likhulu kimi man uthini shukran Machingching hayi siqedile la
kunezinto ayibuzile uMathingishinge ezibalekile futhi siyenza kuzona ngesonto ezayo kodwa ke ngilala ngikhona mfundisi nasi isikhathi siloko sihamba impela siyagijima kunendaba etrendayo kulezi insuku la ku social media yomuntu wesifazane oshade nensizwa yomlungu bana nengane ekhaladi ke bafaka iMnazaretha laba bantu bobabili ngithi le ndaba angiyikhulumisa shisa nje ngoba iyakhulunywa nala ko Facebook nakephi indaba yayo ayitholakalanga ke kahle hle iyamahemhemu mangithi into yamahemhemu ingoba ngithe mangibuka lezi ayithombe ngabona izithombe zabantu abathathu unkosikazi indoda ingane ngilibonanga ibandla shadisa ngimbonanga umkhokheli angimbonanga umshumayeli angibonanga ibandla nje nokuthi kuliphi ithempeli ngibona abantu abathathu manje ingakho ngithi iyamahemhemu ngoba istory sayo siqhamuke emaceleni abanye bathi usisi usebenza phesheya uyihlanganele nomlungu phesheya base bebuya angazi iMnazaretha bayithole ephesheya ngoba iMnazaretha itholwa ngala noma bebevakashe ngala njengoba sisho sithi iMnazaretha iyathengwa nje noma ikephi manje bathenga iMnazaretha wathatha isoka lakhe omyeni wakhe ngoba bashadile wase yongena esontweni ngithi amahemhemu ngoba istory sonke angisazi salento futhi akekho ozivele kodwa okuvelayo nokucace nje ukuthi laba bobabili bashadile futhi banomntwana umbuzo ke uthi uShembe uyavuma enikushada nayo ke indaba iqiniso ke lithi kunamandiya okuqala la ya kunabelunga abafikayo yebo kuthiwa ekuphumleni eFryhead ubaba uThabethe uMfundisi wayeshumeza yonke inhlobo kodwa bathi mebefika ngizosiletha salwazi sasikhona ngelinye ilanga la nomkhize wayikhuluma nje indaba uthi uThabethe wayefika namakhaladi ngizoletha salwazi ke sasikhona ayisithi wayefika esasiphethe uThabethe ngathi ngizosiletha nini uNkulunkulu wami lo mfana akafuna usiletha hayi ngasho ngathi first verse thola ivoice note ngoba ngiyabona sesisithi isikhathi kade kuloko ngizosiletha hayi sekudlala ivoice note ngale kwalesalukwazi thina sikhule kuphakameni sibona umamna indodakazi kaNoyinkobe sibona ulwandle sibona sibona unomehlo sibona uAaron ngiyixoxile into ngathi uAaron wayefuna ukuganwa ingane kaMngomezulu ngoba uthe ewile kiwe enhlangakazi abantu bemdlula bengenandaba indiya lwile ingane kaMngomezulu yambamba yamqukula uye enkosini futhi baba iNazaretha njalo leli ndiya ngikhuluma ngomuntu ogidayo uMshumayeli onikele kwakhe indlu yesonto uMshumayeli abantu opondwa abangaka abanikele kwakhe indlu yesonto egida vulu uMshumayeli Aaron Baru ngimbonile ngamehlo inwele zayishale ezingqeni yena wathi ubaba ngeke uganwe umphoriya ukuze ahanjiswe ayiswe zibene entanda wesefuna ukugana kuthiwa asixubanise afundisa awuyibeke kahle mothi wayefuna ukugana wayefuna ukuganwa intombi yomuntu yeNazaretha yomZulu yena eyindiya ngoba naye wayeyiNazaretha kwathiwa la uyiNazaretha kodwa aziganani inhlanga mna bani kwilungelo lokuyogana umamna unezingane ngigcine sithi zibhala incwadi ngomlando kaNoyinkoba ngazosuqedile ngizoke ngibona nomehlo ngoba usaphila umfundisi ufunda ngikutolike ngoba khona abantu abazosala endleleni ukuthi obani umamna kwakuyindi elindodakazi kaNoyinkobe banikezwa amalungelo okuyogana amanye amandiya angakholwa bona bekholwa bamaNazaretha ngokuthi kwakungavunyelwe ukuganana kweinhlanga okungcono hambani niyogana amandiya bathi bethi hayi awakholwa kwathi ayalungile engakholwa awakini ngoba ngeke nize niganwe olunye uhlanga noma lamaNazaretha inhlanga aziganani uyabhala ke umzukulu kaNoyinkobe ngizoke ngibona unomehlo ngibuza useyiqedile incwadi ngoba niyenqamba ngomlando wakubo niyenqamba amanga nangoNoyinkobe encwadini yamazi ningambonanga nishumayela enze nijuluke
thina sambona noinkomo ingane kamamnayo bengidlala nayo ngangenatho isiphela ngangihamba ngifike bethekela amathoyizi ehlala lapha endlini eduze kwendle sihlala uphasha kwakufike kube ingane inkomo kube kamacebe ekhulu umacebe ekhulu obegana uphasha ya ngoba nina nithuka yonke into na uphasha lo niyamthuka nimazi ukuthi ubani hey so nixoxela isithe sokhuluma ngesikhumbuzo sakhe thina sithini sikhumbule kuphakameni asithi ukuthi sikhumbule angikhumbule egenyezini Mfundisi ngoba iningi le ndaba oyixoxayo ngifuna ukuyicaphula nasembhalweni volume 1 indaba kaShembe lezi ezibhalwe ubabudlomo njalo ngithi angilongicaphuna kulezi incwadi ngoba nini abantu bazolobe ngihlupho hey lento ithatha phe ngishilo ngathi incwadi ikhona ningithinta incwadi ikhona naye indaba unkosikazi walala nomlungu ixoxwa umuntu wezizwe ebuthelezi ibhalwe ke ubabudlomo njengoba kuyena umbhali uShembe wayesemzini wakhe ekhangelani emaphumulo ngelinye ilanga kwafika kuye indoda ehamba nonkosikazi wayo bezocela umntwana kwase kuphele iminyaka 10 bengenayo umntwana selokhu bashada uShembe wakhuluma nalonkosikazi wathi uyenzelani intembi kangaka kubulale nomlungu ezingane uzozithola kanjani uma wenza into engcole kanje waphendula unkosikazi wathi umdiphi wangibamba uShembe wayesethi uma uhlukana nalokhu kungcola uzomthola umntwana nempela wakhulela emva kwalokho kuthe esenezinyanga ezine ekhulele le ndoda yomlungu yambamba futhi balala benza imkhuba eNtabeni kuthe bematasa belele ndawone omunye ephezulu komunye kwandiza inkonjane phezulu kwabo yandiza kwaze kwaba izikhathi ezintathu ibabukwa emveni kwalokho yachitheka ingane eswini babuya nendoda yakhe futhi beze kuShembe wabuza uShembe kulonkosikazi wayibona inyoni ndiza phezukweni niseNtabeni nilele wavuma wathi uShembe kwakuyimina loyo mntanami ngangizokuphuca umntwana engase ngikunike yena walalelani nomlungu futhi ngoba ngakutshela ukuthi ngiyokupha abantwana uma uziphatha kahle waphendula unkosikazi wathi umdiphi wangibamba indoda yakhe yaduma kakhulu uma izwa le ndaba uShembe wathi kule ndoda angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba unkosikazi wakho akafuni ukuzihlonipha uShembe ubona konke okufihliwe simanga ke lese esenziwa uShembe ngoba uShembe ukubeka kahle akakufihli ukuthi laba bangcolile nentombazane yahayiza enhlangakazi ethandazela yakhuluma ilimi yahayiza yazi yashawa ibiza inkosi ngegama ethi indodana yayo indoda yasuke yashaya ingozi ekhaya mase kuyiwe enkosini kubizwa abazali bayo ithi inkosi hayi akho demoni lo uze la engahlambulile walala nomlungu kwaze wavala umhlangano kuthema kufike kuphameni yaqhubeka naleti ntombazane ngizoyiletha le ndaba la eNazaretheni thina siyesaba umusa wakho ehlele phezulu asawugcina umthetho kaShembe ngoba sibona umusa hey mfundisi ake ngisize nabanye ngoba ngayixoxela umfundisi uNgidi le ukhona umfundisi uNgidi uzonitshela nini nisemhlanganweni ngoba sibuye sicaphune nje la bakhona nabafundisi uthi kwaku 85 inhlangakazi 1985 ngithi babe kade becotshwe ngo84 labafundisi abathathu uNgidi Mabaso noVilakazi uthi kwafika insizwa yaseSwazini phezulu kwentaba inhlangakazi kuwumhlangano esikhathi senkosi inyanga yezulu ihamba nonkosikazi wayo womlungu yaseSwazini yafike yahlala enkonzweni yahlala yaphuma yasifuna ifisa ukubona inkosi ihamba yayiswe enkosini bayifika yasikhuluma noShembe base bethi cha benonkosikazi wabo bayithanda lento benonkosikazi wakhe bayafisa ukuthi bangene babe amalunga aleli bandla bangenze njani ithi inkosi yasekuphakameni cha ngeke uzokwazi indoda kushinyanga yezulu ngoba uganwe umlungu kuleli bandla azihlangani izinhlanga azivumelekile ukuhlangana kweinhlanga ungashiya lo nkosikazi wakho womlungu ubuye
uzokhetha inkosi ngiyamthanda unkosikazi wami uMlungu ngeke ngikwazi ukumshiya unkosikazi wami ithi inyanga yezulu ke nalana ke ngeke ke nathi sikwazi ukuthi sikuvumele ukuthi uzongena ke kanye nonkosikazi wakho ke woMlungu ngoba uNkulunkulu akakuvumi lokho okwenzayo incenga indoda bese izigcina ke inyanga yezulu ithi kulungile nayi into ezokwenzeka uma uthanda ungena kuleli bandla nonkosikazi wakho wena uzohamba ushumayeza abantu abahlanu baphenduke bakhetha inkosi baba amaNazaretha babe isihlanu labantu uzobagada bazogada wena labantu ukuthi bangoni bangahlubuki uma beke bakwenzeka kulabantu kwakho nohlubukayo icala labo liyothwala wena othwala icala lalabantu wena uzogada labantu abahlanu yahluleka le ndoda ilo msebenzi wayinike wona uShembe ukuthi izokwenza kanjani ugada abantu uma ithi shumaza abantu bese bayahlubuka kwathi kuyoba icala lakho lelo cala le so uShembe wayibekela imbandela le ndoda yahluleka le nto kodwa okusalayo nokubalekile ukuthi wayetshelile ukuthi lento ofuna ukuyenza ayivumelekile siphila phansi kwedemocracy ke manje njoba ngeke ngasho ngathi indaba yale nkosazana noma yalo nkosikazi woMlungu ngoba aseyena inkosazana phela usenkosikazi woMlungu esimbonile ngeke uze wazi nezitha zobuNazaretha mangase iqalile seziyathumela izinto zokuzochitha ibandla liyahlolwa ibandla elizothi manqaba bese kukhulunywa kubhalwe emaphepheni leli bandla kwasha wacima odemocracy alivuma ukuthi kwasha kwacima waphela ukuthi mase kuukuthi la kubeka umthetho kaNkuluNkulu bese kuphakanyiswa nedemocracy ngala liyabandlulula ibandla cha umthetho kaNkuluNkulu awukuvuma ugcina usoyibuza ukuthi kanti sasilwa neapartheid yabelungu noma sasilwa nemithetho kaNkuluNkulu infuthi kuyacaca ukuthi uma le democracy sizongena ngisho emthethweni kaNkuluNkulu ngoba uliwa nokuthi izoqedwa lento manje uma sekuqala izinto ezinje ngoba awubazi labantu bavele baqhamuke abantu bangavele basuke phesheya nje sebeqhamuka manje ngilapho ke kutheni uthwele sekusuka inkulumo mina ngithi le ndaba angiyazi kumina yamahemhemu engikwaziyo ukuthi ngibona isithombe sabantu abathathu umama ubaba ingane kodwa iqiniso liphelele uShembe akakuvumi ila ngibambe lapho sishinto ngibambe lapho ukuthi kwenzeke kanjani kwalotshwalelwana kwenziwani kodwa nje lokya uShembe akakuvumi akungavunywa uShembe nje uNkulunkulu wathi uShembe akakuvumi wathi Shembe uze ungakwenzi lokho ake ngifunda imiyalezo yokugcina lapha ku Facebook Eric Nkosi yamaphekula mngidi kunento engiyithandile engizweni ishumayela ngayo uMakhosana umahluko phakathi kwento eyashiwe inkosi nento inkosi yayishumayela ngayo ngiyafisa esikhathini esizayo kenigxile kakhulu kulokho amen Musa wenkosi Duma amen silalele bu ngisazo ku WhatsApp ababusamuthi cha sengizame ngadela ukuthola leya CD yomculo engake ngayifuna yenu lo wathi nayiqopha kwa SABC ngidinga kabi ibuyeleselana ekuhlabeleni esakhula sikuzwa manje namhlanje sekube kakhulu akuse ubhale wahlo kwahlanganiseka la ngiyazi mawubhala ngefoni okunye sekuyisimanje kanti ngayithanda leya CD ithule du hayi Duma ayikho inkinga baba ngiyakuzwa Mfundisi isikhathi ke manje sesiyangasekupheleni imizuzu nje sekusele mthathu namanenjani ake sibonge kakhulu umdali wezulu nomhlaba osigcinile saze safika kuleli sabathela namhlanje lokuqala lomhlangano esikuwo umhlangano kaNkuluNkulu umhlangano waseNtabeni sikuwo namhlanje noma akuthiwa usekhaya usemsebenzini uphesha kwezilwandle ukephi nawe usemhlanganweni umulindini sibonge kakhulu uNkulunkulu wasekuphakameni sicela ke noma sesiphuma lapha inkosi ihambe nathi ibe nathi sivikele emoyeni emibi isipha amandla esicelayo sikuthole singadingi singesweli sibonge futhi neCanon kwakamncane Canon say uyana ke umdidiyeli wohlelo
sihlale sinaye lapho osididiyelayo nje obuzwa nalo mkenenezo ukhala ngemuva uyena uKenon uMfokamncwango lo osididiyelelayo ingoma lezo izwayo uhlelo nje lonke ukuthi sibe semoyeni uyena osuke khona insizwa ilali ihlanganisele ukuthi sikwazi ukuthi sibe semoyeni uThabo kaSambuthi ke lo osecela ukuvalelisa manje inamba yami ithi 076 054 3833 076 054 3833 ngizoyifaka futhi lapha ya ku Facebook page sikhumbule kuphakameni nakwinanda 88.4 FM umfundisi singakhohlwa sisemhlanganweni wasenhlangakazi asihloniphane asihambe ngokudedelana singakhohlwa ukuthi akekho wenza ukuphelele umthetho awuthe kusuke kuphakameni kiwe enhlangakazi ngoguqe endaweni ezithile khona bangasaguqe endaweni ezithile khona bangasuke kuphakameni akekho kokufuna athi ungcono kunomunye sonke silandela uJehova sesikhathini sani senkokhelo asivumelane siphathane kahle Nkosi nibusise umfundisi uMhlongo inamba 060 61 31 515 Nkosi yomusi nibusise amen usibonga mfundisi naye imbongi siyaskipa isiyaskipa isiskipa ngesikhathi ke manje hayi leke iyadlala nje esikhaleni sibonga kakhulu